À, với là chọn bán là mày sủi nến. Thì gà giờ ta sẽ phải chủ công này. Bye bye bố. Bye bye. Còn vậy. Không. Tuần này chê, nãy nhá nhìn like vui kìa. Cái giàu like chơi phải chói. Sẵn này lâu nghe. Chắc phải, siêu anh. Tí giàu một cái khăm siêu vô. Chẳng nhẹ ca có leo nhau. Làm mọi cái sinh nghe nhẹ say trời. Bò ca môn. À. Ca giàu. Sao mình ca suối.冲涼咧靠佢嘅喎，加咧360升，晚晚醫生有咯喎。北京時間半夜嘅4點鐘到達。早晨啊，各位靚仔靚女，拉單賤價貨喺呢度拉廣州。好便宜嘅，冇辦法，因為我本身要搭廣州去，要去廣州拉幾台車，所以講順便裝佢上去執翻啲油錢。越係買賺錢嘅貨，越係要走高速，全程高速。啊，馬嚟去咁多啊！到達廣州，寫車過花都，去花都中轉4台。嗰啲天氣。真係人都會曬傻喎！好多隻老闆成日頂帽，即係賣頂帽俾我戴戴。買係綠色㗎，伙計，衫係綠色啊，唔好買綠色喎。啊，唔好搞錯喎嚇！依家又來到花都啦，依家又裝4台車去清遠，啱裝好第一趟。好熱啊，難搞喎這天氣啊！清遠。古前嶺收費站又準備到貨啦，又順利到第一趟，下個車回頭拉多車，上濕下夜濕，嗰啲寒流如水，嗰啲30幾度高溫天氣下作業係有啲難頂喎，做好咧。最後一趟拉清遠噶，你啊就越撚易避暑咯，你一拉兩台越撚易，好難頂喎。幾個隻長嘅車又全部拉到位咧，一共拉嚟8趟，16台車，由你車度嚟開緊工嘅，完成任務，幾個台就拉越撚易。然之後過完潭再裝多台，2台越撚易，又越撚易當幾日啫。今日係6月22號，再次回到熟悉的場地，再裝多台。下邊還有2台啦，還有1、2、3台嘛，知係乜人嘅嘛識人哋。個台係拉越撚易，哥哥個任務就完成啦，該拉回嘅全部拉回啦。嗱，啲草都差唔多掛過台車咧，各位伙計姐妹，又準備新意見嚟嘅喎，裝好咧，食一飯，睡整覺，正慢慢回去。今日晚睡個覺咧好凄涼啦，再見，拜拜。後來幾台車嘛知乜人噶，頭水又需要整污我嚇，就係咁啦。我搭你伙計會好正，伙計佬，我又回到新意啦喎，今晚安排8+1加水練啦喎。呢個天氣任啲8+1。啊，嗰幾日做到咁凄涼，順便去水練，享受一下就得啦。而家回到白石停車區啦，檢查的水啦正常嘛？呀，的水嘛正常喎，條街好脫啊嚟公園。前邊個的水就正常。嗱，
砌水咧，開始砌水咧。啱先有條管脫開，就麻知，而家接翻去砌嘢咧。因為得白色，砌到丁寶收費站幾個條坡，雖然係賣好陡啊，但係佢好長，一定要拉到貨。依家呢個天時，那麼俾點水淋推，啲細車都炒齊。檢查一切正常，繼續出發。到達蘭嶼丁寶收費站出口。